Ebanghelyo ti Apo. Nimbagarabi itay manen Apo. Danya. Nimbagarabi ay. Daan niya. No boring di mangibaga, boring mo jay. Sungbat niya. That's the power of the word. Niya. No ore mayat di ibagbagam. No boring di pan nakaibagana. Madimat. Ore nasaya at madji ibagbagam. No madiji pan nangibagana. Madimat. Mangang kayaon, rarawat! Kung nada ka, sino pa iti mayat nga umay mangan, rawat tayo magkaamin ngam na imbaga na pala rawat ka awanan. Anjak nga malipatan ti may isang experience, idi seminarista akpay, anjak ang mo no third year ti theology, wano second year idi, bakasyon, agawidak, awang ba ti pagplete pay laang ti aircon, tado pay mula ti ordinary nga bas idi, rabbit sa day dyan. Unti rabbit ka nagpaspas. Along nagbaetan sa ti Santa Lucia wenno kandon. Medya nagkamali. Ijay batog ko na adda ti aisle ti right. Aisle sa ito'y left. Ada naglugan nga babae na istoryak kada tayo dayto yan. Nga ti panagkita kasla jitawon na kasla estudyante. Naka iggan ti paper bag, naka sleeveless. Red sa de bado na nadya ka jak nga agkamali. Kumati pa nang ipagarup ko estudyante dati baka San Fernando mat at Santa Lucia, San Fernando. Kaya nagtugaw iji batog ko. Uso pa ila ang dati cellphone nga tumanagtak ini tak 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 ora nakit-kita ang tak 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 text nga text. Gidida ay ikid-kidem ko lata siyempre gapo bigan nga han nga aircon ta nagluganam nga bumanorbor nga rabbit ka nya pay kuno agidugong ka kasi sigurado nga nangisit day jayan ta rabbit garod. Kanyo napadasan da kay nga sosyal ta diyo pay kay tag tricyclean. Idi agkurba di Santa Lucia di after ti munisipyo. Nagtuang DJ paper bag na ibuyat di bagas. Nagtuang iji ay batog ko na ibuyat na bagas. Kasi siyempre concern na na ading ta pidutin ta tulungak ang mangi huwag na. Tagalog siga. Huwag na. Ano na Tagalog nga taga Santa Lucia. Slamo la dagito yun kundi Tagalog mo dagito Huwag na ko na haan na nga inala dagiti na iko DJ laengen nakaparabaw ijay ma-imagine nyo ko si paper bag niya DJ laengen na nagyan ijay paper bag ti ngatonan han na nga ako kasi ako pag ang aging gana to dalas butil ko mamot aka ala huwag na ko na naginutad na latan nagpadenden di enti to gawon DJ nag-flashback amin kanyak nya nga tati nagsurti ka nga taon no nga manalon tinaganak kanyam tungangaw ka kidi ko na mo di panon ka no man insupot na nga immo na sana ingkabil di paper bag hangko man ibalang wenno na pasosyal laeng met tirorod ko napanunot ko amin no kumano sako nang ikam adda pusi jirabaw na rinepot ni tatang mo ta darabong na kada saloy kompleto ko ma gunggunam kung kuna di pampanunot ko agrororo agpongpong tutan nga dati maruruden ta, wag na ko na nag-flashback amin ti kinaman nalon ko. Nukas ano tiriga na ti aggapas, agbunobon pa ilaeng agraep, agkames, aggapas. Ti idi ka na narigat pa dagita tilyar kada di makina idi di baddek di pedal. Kina nak di kinaman nalon ko nga naman nagrigat nukas ano kunak nasayahat no nga manalon dananang kintatang mo ta ammo tirigat na nukas ano ti agtalon kanagmadi di pa nagawat ko aging gana nga imulog ak ita Santa Cruz nagagburburek mo di darakon kanya pagpungtutam ko nakmulaang idagtaray-taray sige lang kanya pagpungtutam i-extend mo malaang di tulong mo ngam in-reject da ngam nagsakit ngamin di balikas na nga huwag na Abusta taga Santa Lucia magarod. Kung ano taga-ubog, mas social, natin ni Mar, kung namin ko mamot, never mind, kung ako mamot, no siyak na yan. Pero taga-ubog na yan. No, kung mamot, never mind, kung ako mamot. Talaga tinangsita ko, huwag na, kung
Nagsakit. No, kumamo, ay, sorry. Kuna, thank you, manong. No, kuna na kumamot. Siyempre, napintas mo. Di, siya kumamot. Di ba niya? Hindi, nagsakit. Nagsakit. Balikas laeng, nung nga tatikong kunak no, binalbaliwan na di imbagana. Thank you, manong. Mayat kumamo, ajin pa nagsinami. Oy. Awampay mo ilapang isay bakti number na iti. Aw mo cellphone ko, awampay mo ilapang isay bakti number na iti. Aw mo la cellphone ko, baglaki din tawampay cellphone iti, baka anak ko mapadin. Ngam jaklat ta kayat aday nga katangsit nga huwag na ko na ay ditam. Baka napangkam to taltalong kan nakayat. Kasi di kong kunak, that's the power of the word. Nya? No sabali nga ta imbalikas na dayjay, hanga kas jay kadagsen ti epekto na kanyak. No thank you manong, no kunan ako ma. Ay, Tagalog gay ma. Maraming salamat. Uy, sosyal. Thank you. Feeling. That's the power of the word. Nya? Kas jay kabilag ti balikas. Nabilag ti balikas. No kumano timbaga na ka, ay sorry manong, ay thank you manong, kunan ako maaka, welcome, kunan kumamat alay tay, nga maan di ti kuana talaga nga ti balikas, kaya na nga baliwan ti lubong, kaya na nga baliwan ti tao. Tata may ikatlo nga rabi, dahito iti mga sursurutin tayo, apayagamin nga kastoy, ti may ikatlo nga topic tayo, dahito sinudo tayo, panagsao. Panangibuksil. Panagsao. Kati ko na dito yung maikatlo, maawis amin nga agsao nga addaan iti tured, wano pariseya, parisaik, kuna na nga tada ito, kayat na asawen, panagkaykaysa ti waya-waya, kinapudno, the truth, freedom, liberation, freedom, the truth, ken tinadyusan nga ayat, no agsao tayo kunana ito'y sinudo di aramiden tayo mangeg ti boses dagiti tattao ngahan nga mapilpilit at the freedom of speech nga di ibaga tayo kapudno iso nga hangkay mabali nga makisinudo nga mamarites niya baka tila makungkunayod jay ikinapudno ti maibaga ken addaan ayat ni Apo Diyos. Kaya na nga saon, na Diyosan nga ayat. Kaya't na nga saon, diti panagsao, ibagbaga na dito sinudo, nga agsao tayo ibuksilan di kariri na, nga di napudnohan, nga agliblibak, haan nga agpret-preten, haan nga agin kukuna. Kasla kada kayo laeng, agin kukuna no dadduma, ay, antay, mangantayo, nabsugak pa, ngamne, kita talaga nga, ay, apo, maang-ango mo dyan, daing makipanganak ko, ma. Ngumimbagam ka, nabsugak, agin ko na day dyan. Lamangan kayo, kagunyo, mga, basit, agday diet, father, nagadumo dyan nyawid na, agin ko na. Han nga pa nagin ko na, di dyan, kahit na ibagbaga, ito'y sinudo, ibaga ni Santo Papa, nga ti panagsautay kuma dagiti tattao dagiti gimong maibagada jay si waya-waya jay puso da nga maiyan nurot at danti niya na Diyosan nga ayat at the same time dagiti mga dadaulo ti simbaan dayjay adta derji kinapudno nawaya nga mangibaga haan nga maliplipit haan nga mapilpilit ken maiyan nurot iti ayat ni Apo Dios na Diyosan nga ayat. Kanukit kitaan tayo magkakabsat na iti kumkunak ngamin, apaya nga masapol nga agsao, that's the power of the word. Nabilag ti sao, makita yo, the word became flesh and became man. Gapo ti sao, naparso ti lubong, gapo ti sao, timmao dito ibanghelyo tayo niya, napanti anghel ken ni Maria, kunana agsikog kanto, ipas ngay munto ti may sa lalaki, how can this be since I do not know man, kunana mo't ni Maria. Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, kaumay ito da ito, isalakan nanto dagiti tattao na. Kaya di gapo ti sao, nagsikog na po Santa Maria. Ti sao, naparso ti lubong, na timmao ti the word became flesh, timmao ti sao, ti Diyos ka sao nga rod. Nya?
Timmao, babaan kini Apo Jesus, nagwon ni Apo Santa Maria, gapo daytoy sao, naaramid ti pan nakaisalakan. Iso nga nabilag ti sao kakabsat, nabilag ti boses, nabilag ti panagsao. Kasano ti panagsao? Kung natayo di rabi, listener. Nya? The message is received according to the mode of the receiver. Data matata, the message is delivered according to the way of the deliverer, the giver. Nya? Mangangka. Kanam datanay. Kanam haan. Sa bali diya, ila kanumon tamalpasin. Kala di babae mo ang ako nak, no kumano imbaga na nga, thank you manong ko na, nagbaliw ko madi lubong ko. Huwag na. Kunana ka, ay talaga nga, nagtubot sara ka da nagasok amin nga agong ko. The power of the word. Nya? Nabilag ti sao. Uray kanya tayo. Iti inaldaw-aldaw pa nagbiag tayo. Isugurod nga kunada nga, be careful. Nya? Annadam ta pa nagngiw-ngiwa mo. Taapay, uray agsorry ka, dadamid sa sbindan, nasaktanan dayay tao, nun imbaga mo day nga balikas, iso nga sakbay mo nga sakbay ka nga agbalin nga Rena, ti Marites, siguradwam. Uray day ta anak yo, day ta apuyo, day ta pag-adalin nyo, either you make or unmake your child because of your word. Nang kakanga na iparswa. Nangak. Imbaga ni mamang nangak. Nangak ka no. Napatig day jay. Nadagsan day jay. Naglaing ka anak la sige na ako na. Awampay ammom. Ala day sa utayo. Ay, di tayo ay annadan tayo. Mabalin mo nga dadaulin ti tao. Uray no si bibiyag, uray na luumag, uray no nasayaat, ngam DJ confidence na, DJ nana, DJ turid na, DJ panagatsib na, mabalin mo nga patayan haan nga agbalay gi, narigat. Uray may sala nga balikas. Iso nga annadantay nga ruti sa utayo. Han na kayat nga sa unmat, nga no nangiwat kan, takles kan haan no. Hang nagapo mata soft-spoken ka person kan na prudent ka or polite ka. No. Depende mo di bagbagam tinakabubutin nga sa unod at dumak ka tinakapsutan. Ay kumare, may pigpig sa datan eh. Dagi di tikabubutin. No para saas, uy, katoy, si kalapang ibaga. Ay, hapo mas nakabubutin dayay. Yang pajak ngingiwat itang nabartek tak mo nga nabartek dan ngam diya para saas ngam di nini ko nana ay sus apo adda pa dagiti hang agsas sa ungam agkom-communicate di matada. Dini into no nagkikita da nga is-isoda ay nabuon. Lapadasin nyo, di sango ti store lumabas ka. Awam magununi niya. Mga magnakalaeng. Anda gununi. Apa mga nakalabas ka, agraman sapatos mo, agraman bayon mo, kada kulatlat ti sapatos mo, makita da amin. Dahil ti kabukbutang, dahil ti kabukbutang, dahil ti nalamuyot nga sao. Dahil ti nakaamamak. Kati ibagbaga na dito kakabsat, annadan tayo ti communication ng runa iti word. Mabalin tayo makadadael ti tao, gapulaeng dahil balikas ngantay annadan. Mabalin tayo nga makapatay ti tao. Mga dati matay literally nga matay, physically nga matay. Ngam di ambition na, di morality na, di katatao na, di reputation na, ginagan na, di dignidad na. Mabalin tayo nga patayan gapo iti sao isogarod nga annadan. Isogarod nga, no daddo maka, daman dagiti aggagatil tingiwat na nga makasaong agmalam. Na iso nga may sa umunaan na dan. Nasagraduan ti sao kakabsat makatulong. Iti kabaliktad na nga makadadael makatulong.
Mabalin na nga balbaliwan ti biyag ti tao day ta sa Mabalin mo nga i-improve ti tao, mabalin mo nga i-improve ti pamilyam, iti anak mo. Uray no agkakapsutan, marigrigatan dan, kayam day ta anak kong haman, mamati, I believe in you, kayam day ta. Mabalin nga makatulong day jay. Agbalin nga na sa graduan day jay. Dagita pamilya yung nga, bro, apo ka, kumusta kayo? Allah, kaya yung mulag, ang kayo mulag saksakit. Hanggang mo lang makubid. Naganad kayo, akitain nyo mat atabagbagayo. Makatulong. Ngam nung kumustakan, kastoy tananang, kinsina saan niya kukwam, di ka malagpaw itan. Ay, sos, apaw. Isungar gano kinsinas ken katapusan kan nakitkian na nga luklukatan nga naluklukatan di messenger na ta ammo na nga mangiruruman dayta message mo. Kakaasi lang nga rudan, tumawag, awampay time mo nga mangdengag, kadiyay ibagbagada, uri agistorya lakuma, tawang magkasasauda di jay. Kati kaya mo magkasakala tumawag mo, sakala nasaranta mo, no? Adamam mo nga kasjay, nga no, dahil nagpawitan ka. Alam tayo notebook, na, uri nakaturog, bumaringkwas, anya na ganan, account number na. Ay, apaw. Ngam no, kumusta kayo, turog ka, nabundungag, trabaho ka may. Tay notebook maywa. Puno serial number ti pawit nagpaspas. Balikas niya, uray dagiti laeng basit mga appreciate di tao, mangkita di saya at di tao, makatulong di tao, mabalin mo nga agbalay gidi di tao, isugarod nga either makadadael or makatulong. Isu nga nasagrad doon. Ngam adu nga wagas ti communication kakabsat. Ado nga wagas ti sao, ti pan naki-communicate. Haan laeng nga balikas. Action speaks louder than word, kunadan sa mo no daduma niya. Louder than words, kunadan sa mo no daduma. Di siya pala action tayo no daduma, adda ikom-communicate na. Data pala isem mo, isungod nga ijak agpes-pes mas ta, umisem ang agpalikod, ori kas ano nga isem ka makakita. Di pala isem mo, tibigbigat nga makakitam ni kabsat mo, dita karobam, good morning. Makatulungan. Bigbigat pala ang kasla ka na, ay, kasla lama, siluan ta subsub mo nga baboy nga, nagmaditariing mo ka, diya mo, nanyala unit, tagtagiin na mo nga, makitam tibigat ka, good morning, good morning. Agsiyaat nga buljagan. Di pala, uri ti aksyon tayo no daduma, makakommunicate, adda ibagbagana. Adda ibagbagana. Uri kada kayo, ang kitain nyo, agtutungtong kayo. Uri mangmangang kayo. Ang imbes nga, time nga pa nagsasarita ko, agsil-silpon, ba yun, napangkay mo lang, very insulting mo, dahil yan. Uri dagiti aksyon tayo nga babasit makadadael. Uri DJ aksyon tayo pala makaadda ibagbaganan. Isugarod nga ikarkarigatan tayo mat uri man numarigregatan ka. Ikaron na gaminday ta ka. No adda nakaapam ko Manila kay mo, kayat na nga saon kaapam mo amin nga tao na nga mabalin. No, da nakasungbat mo nga, imutang kanyam nga din masingsingir, ipos mo pa'y ginaganan, kaya na nga saon, kagura na ka maamin ng mautang miking ka, madia man. Ikaroon na kairamraman mo maaminan, madia. Iso na laang Si mimisuot kamatan, ay madia. Iso nga uray ti sa utay, uray iti garaw tayo, adda ibagbagana. Iso nga kitain, aday di garaw, tamno makatulong garo ti evangelization. Iso nga kunak kadagiti kakadwak, no panti mang misa di baryo, no nagsisat kami mga lalaki na makitungtong kayo mat, kadagiti tattao, kadagiti babaket, kadagiti ubing, makitungtong kayo mat akanya, tati katungtong ko kakarigatan nga, katungtong dagito, ulit-ulitin da kung kunada, nabartek dagarutan. Agsisino katayuman, da kay man ti makitungtong kadagiti nabartekan. Alaham mga kasjay, ngam ti ibagbaga na uri pa jay makatulong pa jay pan nakisarsarita, jay aksyon tayo.
Hanlaan nga digit nya pa iti communication. Uri di panunot. Nakita yun ni Joseph, ni San Jose. Anya ti naramid na to niya. Intulagdan, may asawa. Lakay ni San Jose, intulag ng iasawa dakin ni Maria. Ngam gabutan na amuan nga masikog. Anya ti kunana, di panunot na laeng, agsasao ni San Jose. Nga kunana, hang ko ibabain, matuloy ti kasar, ngam ilimod konto nga isina. Adda communication na ni San Jose. Adda ibagbagana, di kaunggan na. Ika matuloy ti kasar, ngam ilimod konto nga isina, tang kumuputot, kunana. Kanya ti kuna ti Diyos, napanti anghel ti Apo, haang kaagdanag, aramid ti tagtaga-inap, babaan ti tagtaga-inap dayjay, panangibagati, anghel haan nga nagparang. Ngam iti tagtaga-inap, nagparang. Iso nga ura di tagtaga-inap tayo no dadduma, adda mga taa ibagbaga ni Apo Diyos. Adda mga taa ibagbaga na nagtagtaga-inap ka. O Lord, da kanu simrek nga ulag dyan ti balayaw. Uno, manuda, dua, uno, dos. Ay, Apo, madima datoy. Kaya, weteng mama datoy pampanunoto mo. Imbes ko mga adama, ibagana ko mama nga nasaya at king ka kanya, kiden. Nagtagtaga-inap ka. Nay, kasla nakitam ni inang mo, day bagbagana. Ay, Apo, agpalwalo tayo man. Apaya, wong kano. Ay, Apo, nakabaybayag na tayo. Ingkay kano ikali. Day aritos na nga. Ay, anya mo. Ano rin mo dagitay? Makapagsaon niya po, Diyos kanya tayo. Isong nga denggan ulitan tayo manan. Kaya't mo niya siguro ni Apo Diyos ti agsaon no dadduma iti na espirituan di panagulimag tayo mabalin nga agsauhan laeng nga sao nga balik ka sa mismo literal. Kurga kada tayo matdimat adda pa DJ numayat DJ ka-vibes ko na tayo haan. The same vibration. Hakas jet kaya mo nga maaramid kas lakas jemot ti maya kayat na nga maaramid urehang kayo pay laeng nga na urehang kay nagtulag nga verbal ngam isu kasla isu ti kayat yo nga maaramid addo communication dayjay kumasapol nga dagito yung nalawag isu nga tatta daytoy topic tayo kunana panagsao panangibuksil may samot laeng ti kayat na ta addo ti mabalintay nga ibaga nasayaat addamot pagkamalian tayo madi addamot dagitay ma-misinterpret tayo dayjay sao. Adda makadadael, adda makatulong, ngam ti pattern tayo nga imbaga na, adadtoy niya, si waya-waya, the truth kinapudno, ken maiyanurot iti nadyusan nga, ayat. Haan tayo nga agkamali, no DJ panangibaga, DJ rina, DJ puso nga ikom-communicate tayo, ket maiyanurot iti ayat ni Apo Diyos. Tapnahan tayo nga agkamali, iyanurot tayo. Isugarod nga kunada, sakbay ka nga agsao, agbilang ka pa iti sangapulo. Tapno ang kagkamkamali, kunana. Kayat nga saon, siguradwem. Nya, siguradwem. Isugarod nga agbilang ka, kayat nga saon, ag-decide ka, usto ka di, maiyanurot ka di ti pagayatan ni Apo Diyos. Uno dati ibagbagak ka, usto ka di, pudno ka di. No maaramid tayo di, kaahantay nga agkamali. Makatultulong tayo, di kabsat tayo. Kang runaan na, uray di wagas ti panagbiag tayo, di panakilangan tayo, iwarwaragawag tayo ti ibanghelyo. Ni karkarigatan tayo ti agsa o ti kinapudno, ibanghelyo daytan, iwarwaragawag tayo ti ibanghelyon. Ngam no dagiti la hearsay, dagiti la naggapukin ni no hang reliable ta source mo nga kaarubam, hamo nga pampansinan apo kakaasi ka, madadael ka lang. Sayang, alag sa tayo ti pudno, ibuksilan. Ti ko mabiyag tayo ka maiyanuro ti kayat ni Apo Diyos ken addaan kinapudno. Ala narigat ti agbalin nga kasjay. To ideal mat nga agbalin tayo nga kasjay, ngam mabalin nga iso ti dawat na kada tayo.